Dobar dan narode, nazad na još jedan Alan HR video. Danas ću ja ocjenjivati ovisnosti. A neću da odugovlačim, odmah ću krenuti sa videom. Prva i jedna jako ozbiljna ovisnost je ovisnost za kockanjem. Prvo ću ja obrazložiti zašto, pa onda staviti. Pa ja da lično uzmem, ovo ništa ne dobijaš. Uložiš novac, pogotovo ako imaš porodicu, onda stavljaš čitav život, čitavu budućnost porodice u nerealne zamisli i ništa ne dobiješ na kraju. U 99% slučajeva ništa ne dobiješ. Uglavnom ti izgubiš sve, ništa nisi postigao, nikada ne radi. Nikada. Sljedeća je ovisnost za nezdravom hranom. Pa ovo dosta ljudi pati od ovog. Mentalno se ništa ne dešava. Pa to je osim da stvaraš ovisnost, a fizički ti se tijelo raspada. Postaješ polako disfunkcionalan ako samo jedeš nezdravu hranu. Molim vas, ako gledate ovaj video, pripazite na šta jedete. Čak i ako jedna osoba posluša ovo fakat teško izbjegavati. Ali mnogo ljudi pati od ovog. Pokušajte ovo pobijediti. Sljedeća je ovisnost za lijekovima. I ne mislim ja sad na lijekove koji ti trebaju. Koji ti doktor napiše, to normalno trebaš uzeti. Mislim na one lijekove, lupam paracetamol. Lupam te lijekove koje ubijaju bol na sekundu ili uglavnom imaju te neke kontraefekte čudne. Ja bi da stavio ovo u izbjegavati, zato što ima jako negativne kontraefekte i ovisnost fakat može da preboli. Tako da što manje uzimajte lijekove poput persen, aspirin, paracetamol, brufen i kafetin. Osim ako vam doktor ne napiše to. Sljedeća je ovisnost za muzikom. To, evo prije nego što stavim negdje, ja isto imam ovu pod navodnicima ovisnost. Ovo uglavnom misli se da ti teško funkcionišeš bez muzike, ali muzika pomaže u stresu, opušta stres, puno si smireniji i bolje funkcionišeš tokom dana, čak i ako nisi, pod navodnicima, ovisan, bezopasno totalno. Ja imam lude sate slušanja muzike. Sada je, stavio sam ovdje Apple Instagrama, ali ovo uglavnom kad pogledate i pomislite odmah, ovo je društvena mreža. Ovo je konstantna ovisnost na sadržaj, gdje uglavnom sjediš na telefonu, kompjuteru, televizoru, frižideru, šta već koristite da gledate sadržaj. I samo tu postojiš, ne radiš ništa, samo gledaš sadržaj i onda prođe par sati i ti ništa nisi postigao. Ne vidim razlog zašto ovo raditi, izbjegavati. Jednostavno pokušajte pobijediti ovo protiv društvenih mreža. I ja sam imao tu ovisnost i pobijedio sam je i hvala Bogu od tad sam puno sretniji ćete biti bez konstantne potrebe za sadržajem. Ovo je ovisnost na video igrice. Ovo stavljamo na malo viši stupanj od društvenih mreža. Zašto? Zato što dok ti igraš igrice, ti radiš minimalno što radiš, ne radiš ništa produktivno, ali još uvijek nešto interaktivno radiš, donekle prihvatljivo.
tebi je mozak aktiviran, tebi se trajanje pažnje nimalo ne smanjuje za razliku od ovih društvenih mreža. Ti radiš nešto, aktiviran si u trenutku, ali nije ništa produktivno. Zato to je donekle prihvatljivo. Ovo je uglavnom ovisnost na telefon. Nebitno što radite. Ako listate društvene mreže, ako igrate igricu na mobitelu, ako prčkate settings, kalkulator, šta već, radite na telefonu, izbjegavati, šta god već radite na telefonu, pogotovo ako koristite nešto da se upoznate s drugim ljudima, možda ćemo to bebasno teško izbjegavati. Fakat, ovisnost na telefon ima ljudi sa 7 do 8 sati screen time-a, i teško izbjegavati. Ima ovako čak i svoja fobija, zove se nomofobija, gdje fakat ti krećeš osjećati anksioznost, krećeš osjećati paniku kada si odvojen od telefona. Ova sljedeća ovisnost, vidite po boji pattern, ako znate. Kako sad da ja ovo objasnim bez da me YouTube zamrzi? Ovisnost na eksplicitni sadržaj. Ja mislim da za ovo ne treba direktno objašnjenje. Tebi se fizički ništa ne dešava, dobro si fizički, ali psihički tebi odumire svaka ćelija u glavi. Nikad ovo ne radite, bježite od tog glavom. Iz iskustva vam kažem. Ne i ne. Ne radite to, ne budite glupi. Eksplicitni sadržaj, svaki sadržaj, znate, 18+, nadam se da mi video ne bude 18+, zbog ovog, ali nemojte ovo raditi. Nemojte da ste taknuli ovo sa drškom od 20 metara. Sljedeća je ovisnost na narkotike ili ga droge. Ovo je još gore od eksplicitnog sadržaja. Ovo ćemo spustiti i napravit ćemo rank za to. Napravit ćemo i mi rank za to. Kako? Šta da mu dam, koju boju? Ovo jednostavno bježi. Ne znam kako da bježi od toga. Dno. Eto. Bježi od tog dna. Narkotike, droge. Tebi se fizički uništava sav mozak, navikni se na to. Sve, šta god koristite, speed, crack, kokain, heroin, šta god. Vama se mozak uništava, psihički, fizički isto tako. Odumire vam sve odumire. Znači od droge nijedan benefit nećete dobiti. Znači sve što je ispod sve što nema riječ prihvatljiva u sebi, ne donosi nikakav benefit. Ne donosi ništa, sam ćete dobiti negativne efekte. Ovo sam se malo napatio kod ovog, hoće me YouTube razjapit zbog ovog, ne znam. Ali sljedeće je alkohol, nikada ne radi, druže. Nemoj. Ne, nije baš sad nešto aman zaman nemoralno. Ali ima ljudi sa ovisnost na alkohol, ovo jest legalno. Ali nije to što ako je legalno ne znači da je dobro. Ovo je grozno, nikad ne radite, nemojte. Kažem vam nemojte, nego ja uglavnom pravim ovaj video zbog zabave, ali neka ovaj video bude paralelno i poruka. Izbjegavajte raditi sve ispod, teško izbjegavajte, sve ispod ovog, sve što je zeleno, plavo ovo, bježite od tog, stalno. Ali,
Ovo je opet samo moje mišljenje, nemojte me napadati u komentarima. Ovo je ovisnost na napad adrenalina ili u mnogim slučajevima ovisnost za dovođenje života u opasnost. Nikada ne radi. Nema poente, znači koliko god ti to volio raditi, nema poente u stalnom riziku života radi sad nekog dopaminskog boosta, kako da to objasnim. Nema poente, ti dovodiš svoj život i život tvojih potomaka i na rizik. Fakat je bolje da ostaneš mirno, šta god izlazi vani, gledaj cvijeće, samo nemoj raditi nešto što će ti baš teško naštetiti. Ovo je ovisnost na stalnu potrebu za potrošnjom novca. Ovo je isto kao potreba za kockanjem, ali puno bolje. Stavit ćemo na izbjegavati. Zato što ti za razliku od kockanja dobiješ nešto. Dobiješ šta god si kupio, torbicu, komponentu za kompjuter, auto, šta god si kupio. Nešto si dobio, ovdje ne dobiješ ništa. Ali opet izbjegavati jer nema poente u trošenju novca kako bi ti sada to imao labubu, šta već uzmaš. Ovo je broj 1 ovisnost na svijetu, pušenje. Pušenje, sad ne znam gdje to da stavim, neđe ovdje dvoje. Stavit ćemo nikada ne radi, ovo se baš buno popunjava. Ovo ima u sebi toliko nezdravih supstanci. Ja sam pročito to i ima supstanci koje ne mogu se izgovoriti. Znači ne mogu izgovoriti. Kao vidio sam ja ugljen monoksid tu ima, što je visoko otrovno. Ugljen monoksid ima ono isto što ide u motor od aviona, u gorivo od aviona. Isto to imaju cigareti. Nemojte pušit. Dobar procenat planete puši. Ako gledate ovaj video, ni pomisliti. Ovo je konstantna potreba za slomit nešto. Najčešće kad se naljutiš, teško izbjegavati. Najčešće kad se naljutiš, ima slučajeva gdje ti uzmeš komad plastike, prepoloviš je, uzmeš staklo, slomiš, uzmeš ne znam nešto. Nervira me ovaj ventilator, više ugasi. Izvinjam se za to, uzmeš papir, podereš ga, šta god, napraviš štetu. Teško izbjegavati, nije sad da će ti naškoditi životu, ali hoće naškoditi tvojoj imovini. Ti ćeš radi svoje neke agresije ili obsesije, šta već imaš, napraviti štetu na svoju imovinu i na estetiku prostorije u kojoj ti živiš. Teško izbjegavati to, uglavnom održavajte vašu imovinu, vaše stvari. Ne valja jednostavno lomit i krhat stvari bez ikakvog razloga. I zadnje na listi je, vidite čovjeka kako leži, ne znam, kredit liku što je se snimio kako spava da bi ja mogao napraviti video, haha. Nije bilo smiješno. Ali ovo je potreba za stalnom ljenošću. Teško izbjegavati, jer ti ako ležiš po čitav dan, igraš Clash of Clans na telefonu, haha, uvezali opet druge ovisnosti. I ti ne radiš poslove oko kuće, nemaš posao da dobiješ neki income, da dobiješ neki profit. Ne radiš ništa. Znači ako ne radiš baš ništa, ako
ako cijeli dan sjediš i gledaš Netflix. Kuća će ti prvo mirisati na biološku prijetnju. Izgledat će kao da je bomba pukla. Financijsko stanje će ti biti jednako kao broj prstiju koji ti imaš na rukama. I jednostavno kako bi uspio iole nešto u životu, trebaš se ustati, aktivirati, nešto uraditi. Ne znam, vježbaj i zaposli se, ako si stariji od 18 normalno. Ako si mlađi od 18, pohađajte školu, radite na sebi. Jesam ga odgovlačio ovaj video. Hvala, ako ste došli do ovdje, hvala vam svima što ste gledali video. Prvi put da ovako kasno snimam, vidite. Ponoć je, imam ovo prazno ovdje polje bez ikakvog razloga. Hvala vam svima što ste gledali. Ako ste me poslušali kod mojih poruka, isto hvala vam svima za slušanje i Alan HR ode u krevet. Ćao.